anya ya ho fe anya sika anya position be a cry na mom no it is by his grace. It is by his grace. And it just say, yet is any yet see, baby, I will be no kwaba and right yentimi ama mumfa eche and then nakupanda roma yeah, but still I know I am begging you say yeah Facebook live no your network no article and we are still putting things in place into no more muntimi enhye ewo amanone no mumfa enche meaning say entama say this week in Accra no muntimi here live on Facebook na me aduma ejuada bibia betuto na kwem so that you can watch us live on Facebook, on YouTube, on some Darkos initiative as well. Midi Eddie Diane Eduhene Jevi Kwatena Kosia. Well, between now and 8 a.m. just be my guest. As I said, you're nothing but great, breakfast on your television. And then latter part of the show, the baby lines not some Eddie Amamo. Now, monso no koma yebedi no motime ede madwenche ede aba afei no beginning of the show enche bia no me the story for the day no ebebrel na wonso wetime a contribute if you say one some or say onye nipa na say oman so ebeye ya na efi me no mienu na yebeka abom na yaboa ama oman ayeye Ghana beye ya efi me no mienu Ghana enye yensuso a say efi me no mienu Fiti say ya to abai ewie nsem bebre na esisi obeti yesi o yesi officer wa ha ya pagya atum obeti no yesi police station we na nkrofobi say wo etutu nuoma say wo say nuoma obeti no yesi this personality this MP this former MP this former minister nifie ye better no anani office chese sebie son sebie nyaado ye nuanom NDC mabu ni bebre sa ene ate na omo esese no ma but anope mi sebi sa o sebi wa wini election wi wa ye campaign no wa wini election wi your zeal your feeling is to win an election and you have won so senke no ano no na ya wani election wie isa sesi no ma ya wani election wie etete enkofo billboard etete like eye no ma asebio ensem fata ana na anopa mi sebi so nti election no so sebi senka yenu anom NDC for enka omo anwen no so enka omo be sete Ghana ablaze ana mpacho mesemi biso ede na yehuni Ghana for etie sebi president elect John Dramani Mahama ne policies omutie Yoruba Wumia vice president his excellency ne policies ena Ghana for si no Yera Mahama policy no eno ena yepe yepese dokono ba 2 cedis yepese petrol ba 20 cedis yepese dollar no ever form to 5 Ghana cedi yepese de ensesi sikaso ye boto wana sikaso ye hotoye ye mpe school ni no ma bia wo anya fe na chese digitalization or whatsoever we don't like that one and here de ye koto na ya me sabi ye mpe school send be ade for education ada man ko school bere school kwa na ye koyi yana ena ya to abadia ma ye papa John Dramani Mahama what next I was saying DJ na failure dem pipe time it is the policies or the ba especially the 24-hour economy ni ade ni na no obetimi anya hode na waye afede ye nuanom magunu ibi a wo mo wan dis mu ya weni awie na wo san kasa no ma no ene wo sese bio ye hwe ye dem pipe time na koso afi na entokwa ha ya setu abeg why anyway ye bonya mempa ya si achichi bi na eno no be catch me say ye chichi o ma His Excellency John Dramani Mahama president elect I
say you're swearing in after 7 December, no, so they want to just cause commotion. And when their president is in power, like you're swearing in, let me tell you, presidential pardon, will limit. So nipa be 10 bi na to the dia wetin abepa o titie mo ya 100 na ya chimu nyina gu mu a ebi na o tie nyina 10 one frame ye yi ntim pa cho adaro ma da se bro da se front eya wo ye bibia na sebi wo de adwene kakra ton wate ebi a wo kra wo ye sa no ma wo nyina papa e wo ni ebi kra kwamo de o de kwamo de mi ni wo nyina enu apa ama na de na ye chire ana mi bi sa se ntisi aba no ma wona ga gro ma ka mbe shiro hey what after 4 years about ever anyway well your first dam odi for you for over something kwekwe ebo a ojape krom over so this she bia na adwene mo e ka no na oye ni no ma basa e mo bro wanya kakrafo Papa say, Yengina yes no nti yentitu meka na ye raja pekom ye didie mu ye sunu mu ye ntade hyemu nyina no wa ye crowd of say obeboa ye so place a call and talk to him empompo no ye no ma ya dwumu kan ye no papa ye crowd of say ordinary be kan ntini so don't just waste your time e no ma enjinsemu and say na what to make up pekom go now na oma papa to say me chia papa pa oba de nyankopon wo shira na onye wakoma so ade nyina efama wo ewo baby a obia papa na me shira unshira no unshira afi so onye fasda man is professional painting salano ko bi amna your paintings ewo pay the amount na Christmas it was what to me as celebrating no my different ewo fia when it comes to painting and all that the decorations like wallpaper no one more the paint one more the bayama you will love it so call them nista phone number and that screen so no and to friend on ba be ni na ma one designs no kwa de kumio because when they do it for you ebe to say near one more day wallpaper and ye and so no ne you know inside juma it's a crafted work and that is so nice you know call them na womo emwa ewo baby a owo bia this akofo anope ye damase papa mo chakwan ewo kuma say ahojo atinga junction here na obi hu wo anope edwumako mienu we na wonom ajebre na womo edi omusika asomasene ema yedijimedi ye everywhere well and then me so Christ say ade bia wo ye no ya ahweyi ya ade a ehia ahweyi is important what I say be careful boni na beka be careful in whatsoever that you are doing ade bia wo ye wa nya ahweyi ebe kwa san ba be hante wa what I say minimum bia wo ye boni na afi no oye nipa no basa afi enipa no wankasa and we join a life man. A woman fish me and say nipa na we nipa ne basa no. I feel ne ba juma. I feel what could pay ni pay ya. Abofana could pay ni pay ya. Ne maame ya ne basa just say, well, yana tantan ye. Abran only no etifi. I feel akwala no so no ekopie lady no so no. So one your day, wabobrim if you say ne maame no. Nene sa lady no kun edinto kun tokwa hama na onu nsoso no edi atemni bi abatan fo na mo ne nkrofo nya asem a ana mo ne nkrofo hama na mo ma nsoso no edi ategina kire na mo di atemni bi mo ti ka se kwano so enye on tokwa ne na enya no abofra no so kika bi edidi lady atem a enne abofra pe adwuma na ko pie lady ye no mo afeni ye mahye no adwuman ye befaw ana ye mfaw lady net na wo hwe nanim so osi akwa aba afi ma ohudie wonye you see so obi a wo behia na asase we so biara so what is saying me so ya hwe ano kasa ene ye attitude ye wodi be ye no o china behia ne baby o ye so wo mo a wo fra wo hia wo mo wo mo na wo sane a wo hia wo mo enti afi be kwa na wiye ye very careful e wo je wodi be ye obi a ye kora fufu 2025 yes sir maybe
nyame ka ho so obey na sa pepepe e dia mame nene question for the day nkomo ho ye bedi nkomo ene anopei ye bedi nkomo na ewiase wa ho bibi wo ho bibi wo ho bibi wo ho na bibi ni ho anka yesi eda enka yentu yepnum na yeda yetupnum nko ade e kyerese bibi wo ho but ene no me maame bi na enra or there's something very me na Sunday, but unfortunately yesterday we didn't work, so I couldn't bring it. Now offer me, or say, Diane, me say, "Awo," and because all your pen, like she's even older than my mother. She's older than my mother, and I'm say, "Oh," or say, and I'm 1 year juma. Me say, "Mama, I'm 1 year juma." Or say, "Okay." Or now be my dear now, mommy, so I'm watching me out, mom. And so why? Maybe I will be no, Michia no pay, maba, neba, abe, wadi no, ediamane, ireho, this can be can. Mama say, Onya infisia edua nainum 45, echo 50 no, wawo miensa. Na ose, na braboni mu ye din, edumano, baby one ne mada, de womu bedie, ni kunu, emfi no. Papa no adwane agya no nti no mamu ebeye den edema no na abra no mamu ye den no otuna ni bebia ento obieni emo afri bebia emma nti ne ba pani sebi awie suapon kese te se university nti ne ba no wie university no na kyerese adwuma nso a onya bi so adwene ho a mienu de toso mienu so abeka ho wo mu nyina da mpo baako na wo mu nyina wo mu tim na enuoma enkoye o say Diane na enyo na enye kura na eno nam so ena okohunu obi na se me ka okohunu dunsini bi se ni yo okohunu dunsini bi so okohunu dunsini no fetish to be precise nti okohunu dunsini no na oka na asem nyina akire ne se papa ma bra boni me pese me mai ebeye basa wo ma wi school adwuma wo munya bi ba bi e da nye me akra no te se no ma nya kra enti me srewo bua me ne me mai na mpo se me edi me de manyini na mo me ma no me mai me pese me mai nyina ye den edi ena o se Dosine say, ampa o pese wo mani di o say me de mi nya na me mana na pese me ma no edi me pese me ba no me ma no enya ni gisa e na papa no e kire dosine no kire ni nuoma ba ko mienu se oye nti oyeye afi pepepe e na ne first born no enya adwuma kese sika bu no so ne ba otoso mienu ono nso so sabi abegina ye oyoba ono sisika abunso nemom tie mi mama say eha na asem no ewo no o se do sine ka kire ne se ne mani nya sika okwa ne mani fi a e mani na kete so empa so bed e mani na so sika ne mano de be mano no ne mano benya no omo anya no you understand riches na ne mani nya no Emma Undibi. O si, hey, me mani si ko mo nya na ko mo di be hwe me ma ba ma be pre so mo ni ye no. Afi de mama ni sika bi di sika say, "Ane, you are not supposed to enjoy the world." Mama say, "Omo ka tell ni say, Emma ni di sika ni bi. E for kwa ne mani fi a, Emma ne na empa so. Won na fom, on fa ne ntema na fom. Afi no sika na ne mani nya no. Se ne mani di bi to ntema efe, enuoma efe, say ya we go, say ya bago, say ya komadio, say ya den a mani nje. Mani ni sika ni biye bi. She's not supposed to enjoy some of, the money wealth, no. Or say, Diane,
ɛhɔ na megye pene mesi yi wo mate mɛyɛ ne saa enti mama say ojitum ɛna ɔbae afei ne ma na benya sika ɛna ɔba ba bɛfa na afie akurase na ɔmo de na aba kurom ɔno nso se nka wɔ mma fie hɔ ɔmpɛ sɛ ɔbɛba ne ma ne fie hɔ ebi sɛ ɔba ne ma ne fie hɔ a ɔntumi nka sɛ ɔde ne ntɛma ɛto ɛyɛ taafo so na wada ɔntumi nka sɛ enjoy ne ma no ɛwɔ ɔfɛ ne bi sika ne bi enti ne wɔtena akurase a wɔpɛ ɛna ne ma ne sela mama na yɛnyɛ sika si ɛne yɛbɛmɛyɛ maame atena ɛyɛ akurase yɛn so yɛnte ase ɛna ɔmo kɔfaa ne baeɛ enti ne ma no tɔ biribi ama na ɔso wɔmpɛ eduru anwummerɛ a na wɔde ntoma asɛ fam na wei na ne ma no bi hu sɛ wɔda fam wɔnam mpa so biribi ɔmo atɔ ama no wɔnyi nsu ne agyeagye ɛna ɔmo starte sɛ ɔmo ne pe ma adɛn na woyɛ ne mu ase adɛn na ɔyɛ sei adɛn na ɔyɛ sei adɛn na ɔyɛ sei afei deɛ ne babaa no ɛsei ɔbɔ ne maame bɛyɛ sɛ ma wɔɔbɛyifo anaa ma wɔɔbɛyifo ho ɛnɛ nkokora a yɛsi soɔ ɔbɔ ne bɛyɛ na ɔsɛ osun paa ɔsɛ daa mesu deɛ mu ɔde fi sɛ me ba no abɔ me bɛyie efi sɛ akyiwade a mempɛ sɛ mede bɛka efi sɛ ɛka kyerɛ me sɛ medi saa sika no nyinaa bia sika no nyinaa wɔɔto no ɛbɛdwane ɛbɛhye a ɛsunsunsansoɔ no ɛbɛyɛ tantantan enti sɛ mepɛ sɛ me ma no nya wɔɔto na nya sika no akɔsi ɛnea meni saa mmerɛ yi so a na memfa mu nkɔ na mewu kɔ a ɛno ano no nti me so mpɛ sɛ me ma no di dɛ saa na makɔgyina ma ɔmo no wɔn mo nim wɔn mo sika no a wɔn mo anya no ase no me ba bɛyi abɔ me bɛyi ɔsi mi bisa wo a wohwɛ me anɔpɛ yi sɛ ɔnka nkyerɛ ne ma ne sɛ wobɔ me bɛyi wonim sɛ wo source of wealth no ɛyɛ me a ɛna makɔgyina ɛde ama mo ɔnyɛ dɛ yi ɔmpɛ mu nka nkyerɛ ɔmo anaasɛ ɔnyɛ dɛ ɔnka nkyerɛ wɔn mo na ɔmo te ɔmo ase sɛnea ɛbɛyɛ a ɔda fam a ɛha wɔn mo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔne sika no bi a ɛha wɔn mo sɛnea ɛbɛyɛ a ɔsɛ owu nea wɔyɛ ne ba na bɔ ne bɛyɛ ma wɔso ase mea me ma mea me ba na mea me pɛ sɛ mo di yie na kyɛ sɛ na makɔgyina yɛ wɔ yi ama mo ɛnɛ deɛ ɔbɔ me bɛyie ɔsɛ dayan aka mea ma me ho nea meyɛ yɛ a na ɛtu me sɛ menkɔ na ana menni sika no bi na sika no nhye me ho nea menyɛ medafo yɛ ni nkɔm anɔpɛ yi emu ɔden ɛyɛ a na eduru mmerɛ bi a yɛnya abotire yɛn nkora yɛsi so memetia yi me maame Kate ne mpaebɔ ɛna ekura me me maame Kate dealings ɛna ekura me maame bɛseɛ ɔsi me sɔre a me na o mpaebɔ nko a saa akosua ɔbɛsɔre na mehu sɛ ɔte TV no so na ho yɛ na ma adwene agyina me sɔre na mehu sɛ ɔho yɛ a na ma adwene agyina enti yɛ maame no yɛ na ɔmo wɔ fie na ɔmo bɔ mpa yɛ ma yɛ obi wɔ hɔ obi na no ano odi ne maame atem obi na no ano odi ne papa atem obi na no a see unim who is praying for you who is menka sɛ sebi obi hyekyere bɔ mpa yɛ ma wo pa metia na metimi ya me da befi sɛ menim sɛ da mmerɛ befi ama bɔ mpa yɛ kora no odifo awiemfo over Samson kwakwe ɛbo a ɛbɔ mpa yɛ ma me so me some papa sasra kusrada ɛbɔ mpa yɛ ma me Misa papa mboɔ ɛbɔ mpaeɛ me ege bɔ mpaeɛ ma me kyia mo nyina no pɛi miso azonzom ama amonya me yira be me die me dike urati brukusu axim brofo ma hene so gwa yenzan oba ha chimne unke ora konwoke isimari ku di tv yazo moti ofa snap no gwanzan oba ha chimne abɔ mpaeɛ ama urati brukusu mo biza wa hye elka bi amo ɛwɔ axim brofo ma hene biza wa hene ya mi jiro ma mi Cecilia kwesimiti mi che mi ni ndo che wo nyina Nyankopon o show papa oboasefo be kwaifo mi chiamo kela kuma say how are you Regan mi chiao mo amohwe wo enkran mi chiamo nyinara anopa ye ni nkomo prophet Martin wadan kwame na mi nsamo she oyadia e ya dwon ho o maame na me maame Kate dey wo be tempting Jim George you I'm telling you Mommy Kate
Hey, Enokate. I will slaughter your head. I tell you. What I say? Mommy Kate, Nora Samdakus. What touch I will slaughter your head. I tell you. My backbones, they are there. You know? Any asofo kukudama. Mutaichi. Intimacy. From your new come 0202668461. Na mama yenya hwe ye. Na na ya na bedwa for Thanos. Na na ameti on catch o want to say. Oka bucha na mchia. What? Emu ya o. Say ye mabu no. Ye bi ya no ane ye sibayi. Ye bi ya no ane ye boy ye mama no bayi. Ye bi ya no ane ye boy papa no bayi. Why are we like this? What is wrong with us? Ti ye wusa. Anyway, so we say shemi Diane's world eguso ekaka o sebra na bejo de na bwenye so no yuso. This is Katie Mokola Ewala so mami fan. Hello, good morning. Good morning, na pombe say. Mami adom now so Ya ko pa mo da ya yi di beda na e na ba ku dina ji. All right, Da ma yeah, so ata ti ko da. Ma men chi ya na men chi ya ko ni mi ku di so ti na ni na tabo. okay. Ni na pa the puma ki di am for farm se da. E wa dia ko sama department asani ayi nka atapora de. Da ni am o bi. Enye nya so bi. Ni ti ke bi ada mi ni ni e wo e wa dia mara fa ana da ya department. Da mfa afidama okesi no. Kaya mpanyinfoɔ so nnua mmerɛ nsa amammerɛ maame nti abɛkɔ amahene na ɔkyerɛ kɔdu abɛfie o ɛwɔ na ɔkɛ ne na sɛ wakoto dan abɛkɔ amahene fie o wɔsi adwuma so a wobɔ no ɛwɔ hɔ tv no home tv no nyakopɔn nkɔ so nhyira papa ɔne ne yere nana ama sɛ wakoto dan de bia mede meka sɛ nyame nhyira yɛforo a ɛwɔ papapapapapa maame ɛnoke ne wo papa kɔdu adu ahene nyame nhyira ɔmo papapa dan ɛkyɛ wo ka sɛ nokorɛ na asia na bamani agye wɔfoto sɛm nkura nsa dan a ɛhyɛ paa mu bibia ne so no deɛ dan kasa a meka nyinaa sɛ ma menka ɔmo a sɛbisɛbi mmea papa mahama yi ne dan a ɔmo sɛ nyima dan a yɛserɛ ka dan a ɔmo nyɛ sɛbisɛbi nti ho dan bɛkɔ nyinaa saa o wobɛba na ɔyɛ ɔmo obi a titɔre no ɔmabɛka mo no ɛyɛ aba na aba wɔ ɔfisi bi dan a ɔmo sika nneɛma bi nsɛ mfata ɛhia dan a ɔhwɛ ati bi dan de bia meka sɛ yɛde bi tufu ne ntuhyɛ berɛ nsɛ num na ɔyɛ fa wei bi obi bɛgyi ne bi anya ne hwuma wokɔ yɛ ne yɛde nkyɛ sere ghana ma sɛ mo yɛ saa dan a ɔmo nya ne sɛ bisɛ bi ɛyɛ nkura sɛm a dan a ɛkɔ so Okay. dan a mesra meda ase dan de meka nyinaa sɛ dan mewura hɔ nɔpɛ yi o mewura hɔ nɔpɛ yi papapapa dan ɔbaatan bia ta ne ɛbɛ yi o ɔbaatan ɛbɛ bia ɔbaatan bia o tiɛ bia ɔyɛ bɛnfo kora dan a ɔpɛ de bɛ yi na dan de ɔmo nyinaa sɛ ne maame no mɛti ne mo yɛ akakra dan ade nyinaa nyankopɔn na ɛmfa nhyɛ no nso dan de na wɔka no woma me no kate ne papa ɔfa mbɔ mu nyine mpanyinfo dan ɔmɔ mfa yɛ mpanyinfo bi fɔ ma no na ghana de bia ho alɛbɛsɛ me ɔman ghana ayɛ meya paa me na akyerɛ meya no sɛ dan a ɔman adwuma mu nyanko bi 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 sisi paa dan a yɛde na nka maame kɔ baabi sɛ ɔkɔgye mu ama ne ba owie na nka onye adwuma yɛ na nka nkwa no ho toɔ na maame ho toɔ yɛ a maame nkɔ bɛkɔ dunhyini mu sɛ dunhyini bi anaasɛ kɔnfo bi mu a ne ba dan adwuma a yɛ mpanyinfo yi ne dan saa mpanyinfoɔ no mmoa yɛn nti na sɛbi sɛbi yɛ maame nso saa obi a yɛn bɛ nipa mmienu a ɔmo wasa so ba na sɛ mo mmienu nyɛ adwuma yɛ dan a ɔbɛkɔ baabi nti fɛn bi dan yɛ ti maame sɛ dan ti maame no nti ne ban dan a ɔbɔ ne bɛyɛ a ɛte sɛ sɛ ewu sɛ ɔbɔ ne bɛyɛ ti dan yɛn mpa yɛn nyinaa nyɛ fufuo sɛ sɛ ɔbɛyɛ sukuu anaasɛ ɔbɛyɛ nyɛ adwuma ne a wo maame deɛ kyerɛ sɛ asɔre akɔ gyina odidie mu na bɔ mpa yɛn mu ama ne nyame bɛ pagya ne nsa aboa ma no ɛnkɔ baabi ankɔgye fie esi asɛ ɔnya yɛn ade baako na ɛyɛ mi ho sɛ adan a wobɛkɔ baabi akɔgye mmoa fi na ntumi bi wontumi nya pii wontumi bɛ bi nka na ɔyɛ sɛ de yɛ bɔ ɔbɛyɛ nsa yɛ maame no sɛ do wanyɛ ade nti mmɔfra no ɛnya abotire mi dɛ meka deɛ dan ɔnka ne korɛ na awurade mpa nkyɛn no na ɔhu sɛ yɛ sɛ mi si na ɔyɛ saa nkɔla si a ɛma yɛ si a ɔmo ma me ntoma me ntumi na me ntumi nna mpa so me ntumi nyɛ si nti dan yɛ maame no ɔnka ne korɛ nkyerɛ kora no na wotɔ mmara dan me da ase So me that say Diana all the way from Bekwa Abodom also bet me afraid 0202668461 be part of the conversation. Yeah, my mea Sebi what Gina Eddie Amanema now Nemano Eddie Nafi Nemano Ebony Bay because they don't know the source of their wealth. My Vanessa Debbie on percent a brown breno no on percent the man of every baby to a baby amane mananya sika na chiwade ane say money enjoy wealth any be
So one form when in this can be the man is can be to the man you see a possess a say will be flat as for assess if you say so if you are as for assess so there sika ne bet na hoda na momo no so ti ase no oni now enjoy what in bia sika no e be dwan o enjoy bi ni so no ne baba aboni beyi on see me self say on catch ne ba ne say me pay for have a caller. Hi, good morning. Good morning, over the Asante, to say I am Yadmay. nice I one. go Yeah, here, your dear. man is so kakra. Dear, Kaka, Miss Mekan is there. And Pennybo will be there. Obokum Abwa Tomo, Yabo, the Ukuna, and Pennybo, who get it as you. No, there is no. You didn't know, the door couldn't be Papa, that's a dinner. It's almost Obokum Abwa Tomo, no Jadis as a do the Jan or one panel, Nimland, some time, fire. No. Mami, also go my yo. You can't buy ya. Who did you ye? Who dia? They are ground to them. Who better them for you what a form near the other. No. Yeah. It is one garden empire quarter of my age and then can you do that more? You had the brain and can you move with every more one who could make that woman. So what if you almost get you get you? I'm a Sikana Bam or more nearly the age can hold. Yamin, you can deal with the back as your pet or something or they'll buy. Ya mi oso bemu oye yo do ma onye ya o ma onye yi e bible mu kra na o diga ni o nya ni ndi nya na o nya be ba wo nya ni tete nya mbe bo ba ye no nya no o ya ni be mu odi yo o ma ni ya ndi mfa kwa ti kwa bi so se wo ko e bi bia abo o ma ho ba ke ti kai ba e ti kwa wu kra wa yi ba e ti ba ta bi ye a so be na wo so yo ndi ma me na kwa yo fa so no ko de da nya mi a ka da bo na so se o wu a straight no at ma je ncha no Me that's it, of course, Asante, yeah, that's it. Also bet me after 0202668461 0202668461. Be part of the conversation and pay that you didn't come on. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning, Prophet Oba Diane. Martin. Adam Kwame. Oba, to say I no pay. Oh, Oba Fa, Yankupon, you see no more five boy, and we are fine, and say Yankupan, but some way far. Oh, Oba Fa, no, the Mefa Kunyasu, Ambu, Nya, Kasame, administrator, I am a lecturer of Bible College. Apostle Adema Boache, not so well, Sufia, happy birthday. Oba Fa, you make can say, yes, you know, any plan to say Yankupon. Nipa nfa deɛ ɔbɛyɛ biara hɔ obɛtumi ayi wubuni ayɛ obɛtumi agu anim ase ɔpɔ papa bɛyɛ biara nipa bɛtumi agu anim ase nipa bɛtumi ayi wubuni ayɛ nti wiase nyɛ hɔ no ɔba pa adeɛ bi a nipa woyɛ biara mu ɔne na hɔ na yɛ the right way fa kwan pa so na bɔ bra pa na yɛ ade pa na sɛ obi yi wubuni ayɛ a wɔnya nyinasoɔ pa ɛna bɔ bra. Maame de oyɛ yie o ɔmoma yie sika nko wɔ ni bi o yɛsa abɔ ne ba yi mfasoɔ bɛn na onyaeɛ nti ɔtra n'ase na ɔsom ne nyankopɔn yie na ɔbɔ mpae na ɔtra ne baabi a ɛna ɔma ɔmɔyɛ nyinaa yɛsa abɔ mba yi ɔde ade ne tete suo wo nti yɛwɔ sɛ nipa asase yɛwɔ suo yi yɛntena se wɔ papa yam yɛntena se wɔ abrabɔpɔm yɛnyɛ hyehyɛ papa ɛma yɛne yɛ family na ɛno na ɛbɛboa yɛn na oyi ubonia yɛ mpa a wo nyina so wo nkwa na wo dan kwa so a enye we mami na mi sha nti de ka se on kan kire on se yemi yemi eni kina ko sa no mi yemi sisi o mede o moye na mi jira o bye bye I'm sure papa ya. But on a more serious note, why must you like some in a way ɔdwene mo ho ti na ɔfa saa kwan no so no see I think say ne kwan say lady no ɔbɔ ne maame bɛyi so ho obi wɔ hɔ a ɔyɛ quick to judge ebi anka wo a ɔyɛ ɔbaa yi ma na adɛ na ɔyɛ saa wobɔ pin wo maame a ɔno bɛdi nkɔmɔ me maame Kate bibi ha ne bia no ne nya akɔ ne nkyɛn na yɛte hɔ a ɔbɛka kyerɛ me saa na me nso deɛ ha me no mebi a na mesema sei na waka wɔtumefo why say yes. But oh, no be no more. We don't even talk to our mothers. Why are we like this? From the new come 0202668461
MCR from Rami Punu Emame 0202668461. You didn't come on, mommy. Wrong says Sebia son Sebia Nyato. You know, of far that's lie, you know, not in yes, can one money mana money, say, you know, I don't know the day, Demi, yeah, ma'am, when yes, can and I say, there be maninka, Sikan Shesimani Nibi, Niben Sabon Nibi, on your day 0202668461, 42 minutes after 6. Unfortunately, we are not live on Facebook because, like I say, network, you know. Article ebe do other day na aba me fa course be me no be na fe no ye ni komo BBC said that good morning to you on a more serious note. This is an SMS, but what was SMS message ba mekan more 0559 306325 0559 306325 mekan ede amawo and if I message but BBC that on a more serious note, our mother did not try, but she should be bold and tell, you know, her children the truth and the source of their words. Anyway, 0202668461 wants to be to me. Afre na yako yenim. Me go so of course make us say that answer this no baby montinity baby now wants to use. So this is Cartier. It is awesome. When you be playing, then be I'm the plane and a better because of the television and you know baby with me the lens at home with me I shall start for life. I put it to with me and this is how it looks like when you get it. It is so adorable. And she wants to know baby na used to for mommy look fly you see. Yes, you know, Jodie na you see. It is nice. Your brands, baby. Your Prada, your Louis Vuitton, your Gucci, your YSL, your Versace, a lot. Your dark, your plain, your cute one, round ones, like your very very classy spectacles. Your perfumes, your splashes. Your sanitizers still are there in the market. So just make sure some afraid near Malby. Ebano boutiques are most pay be a user. Your glasses they be actually fair, very nice. You're introducing air spectacles and your Bluetooth. And when you call her, let's just say a pick it, which is first now kasa now call baby. When you feel now do phone, a better hour so when you are ceremony now technology, digitalization is so. So just make sure say no be friend near mom. If 0559306325 na year mom. You know one be. They are all beautiful. They are very beautiful. So colors na you do brilliant. Brilliant be kwase bidia. Beju brilliant space. If you the answer on the whole na bidia enye kama. Ever mom. Well, me for last caller if possible na fi no yako yenim anope. Ye maami a sebio osi sebi ohia do kro no abrabo no mind ne ma no e wo kire mo no apa baby say me ma ni nti e na maba papa do nsi ne bua me na me nya sika me nya sika na sebio you know wo mo ento wo mo misre na mami e fa baby na fe no yaka kire ne say sika na ne ma ne enya no match let's say wo just mani ni sika ni bi oda mane na keteso okwa ne mane hwa eto bibia mane you see ontimi kan cha ne mane say e kwan say so na mfa ne mane say ma de na wi ani ma sesa ye to ntima ma wufra wo efianso ye de wa ban so mpese obeda mpa so ye bibia ma wfa ade na wo yesa wo ba ifu ana ne baba yi petere ano petere wa obo ma mi beyi o ma mi nsusu na akofa baabi amasisi musika wonu nua mo nyina mo agiye mo sisi mansion na bibia ekoso na mo achi wade nsema ne bi odi sika ne bia sika ne be yira sika ne be hye ono nso mpese sika ne be hye ntino o se ne emi ni sika ne bi mechir kom sa yesi ofrata asefo asase so dia sika ne gina woda na so oti asi odi sika ne bia sika ne be yira sika ne be hye won be ya mo bo asensenia no wo mu esitie no na afi emma de tire se enye ma kranka boni ama asase we so ebi ya mekase mo ya na mekase mo na na me bia me omo tike mu omo ti dan ya wo de just wo your bounce na wan ka ma madam ti dabi why am I boni bai enye Eva anambwa
if no, if na da man ni kwete aduaba di ya, bone bae, nti bone nyina na free ye ho. E ma ye ha bi no. Obi na no an bone ma me bayi. Me tell ma me mpa e bone go no case. E Awurade Nyankopon ma me mani nya 100 years. Obi also so no ma me ayaka. Well, no ma me nkobum na fa so obi ani so. Me ma me case. Ne mpa e bone kura me. So ho, enti me sro. Me da kura me se ma me da mpo bo mpa e ma me anope enti na o kire ma me ko no case kura bo mpa e ma me na me kom baby. Enti me sro. Edu me bi enim krofo edili man yo. Enti ye bi ano ne ye kasa ye nam ye nim ho a. Ma me onyi sa o 9 months. Na intimite na me ba na kwati no wanyu abebo mbe na ka metwa oti o ka metwa oti o. I will splatter your head if you call me a witch. You know how I suffered to give birth to you. So I beg mama yes sir, because bo pin wo maame a bibi wo ho obeka acho so wo nsa hohora na so ni mpanifo ye de edidi me tie me kofi bia de bia ha maame no maame ka kire ma me ka kire me saa na me nso me kwa ma we ye mi se me yo me chese we ya mbone no obi a me pata utimi fra me ma me nko na wo ka se ma akosi ane ma ya aka kosi ayesi ya ma me be ka ade me no bebo mu ha me ma me o ade bia me ye bia me je me ade bia me ye bia nye bia mu ma me ja. That one person in my life ebia obeka say ene why lucky once we lucky na ma ho kwan ma na ma ho kwan na no ma me yes I don't pass when do ma me tie bia ade e be kwa mu se ma me etogusu na oba na o si sisi ye ya me eno kwa na e ma se ya de bo ma me fese wa wo me am beauty kwa na wa bo abre wa na otogusu na ya se me ha ye me ha me am se ma na ho de mama rade mama me ye bi na nya hira na nyini che so boplo ma no be kasu se pati nya se bobo ye ma no be ye faso eni so me sro do ma me tie bia ye wo dia do ma me tie bia ye wo dia do ma me tie bia ba cho bo ma me be o ma me so na akogina ama wo sesei na me kwa no ma me aka me giga kra no me diskali na sika na hye na mo no mo nyina ma kwada street so mo hu na de a mo pinu e wo me se kon fa so yen so odwene mo ho nti ene wo yes a me ofa taba minim se ne ni je kwa so kwa no de bai den say ezu na wa je so eza ezu Diane, Jemeson Mama eza Damasi. congratulations you know Damasi. I mean, Mwakwan Damasi. Maso masha yedin. na eno Masha yedin. Ya na obi ba ye na dwene say or how. The more na nipa no o busa akosha na o be fa ne say o provoke you na o pesa we explain ni niema mo. Nti yetem ase e wo niema ni bebre ho because o mo opportunity o mo nipa ni opportunity e ma ne kire niema num ebi a wo kura de wo tie ase but for the sake of ordinary person no wa pontina won tia de na sinti obenu wa push nipa no no wa kire nti yes ye bibisa nya otan ye tie ase pa wo ye part of communication wo fa ne say anu wo kana wo sra obi tinti o ga say oni nipa no kura aye one but mu push ye e ma ye kire niema num e ma ne so edom no nso tiri ne nipa ne hunu and ye damase nya ma hira mo ayeza Nkoka Ketiketi. Oh, would you have about office of the regional minister? Communication director. Ejuma no won. Diane, ma menchia. Na menchia me Methodist asafo e wo Ghana. Na menchia ye ma meje na opokwa jima. Nse de bia na me ba na me ka se Method ma me ne ye Methodist ni mapa. Ana se Ghana pa se NDC. Oh, wow, I love Methodist. Thank you. We guild for atade na anigye kwa so no anka medi 2 seconds beto Methodist nyom ba kunyim asol mewuraze kunyim asol mewuraze yezi dewiwo aye yewo hayi yebom tojum de enyinya mofuno yeshe ase ha ala
Wakumane unedo kikam dindi yinyamya yewo enkwa hosa si mede sasafu Ghana fo yemma yenetso yemma yakoma so na yento dwom awurade yenkikam dindi enyi awurade aye ewa ade anyame aye Diane yemu bi ne enim se ebe we ne election we but na yenim se margin ni be yese na yenim se ye be we ne because Diane me ka wo platform ya so wo kan say 8 years no eso a number 1 na aso ana nipa bia ye hwe wo performance ana se ye betoa wo so a ya toa wo so nipa bia ntimi nye 100% but the man na wo be ya de no e mamanfo hu se ampa enti wo platform ya so make me catch you say ye break 8 a Rollins ni hu kura keke a na obi afro say waba democracy de but we hand over we besa akoye kura no na ke no boa no mo no break 8 Rollins free wa omampani dada akofo say wo hwe metro mass health insurance school feeding e batana ahwani a wode ba ye na obi ahunu sam papa no wo hye bibi ase do eye ne second term no wo hye ase na ye strategic point say and come out for better opportunity say oh we are what say there of and the yen hwe the film ba but Ghana for can say there be 8 years na so aso hwe John Mahama 2016 na nyo no na di 8 years no but nem say NDC as a political party di 8 years no ntino Ghana for can say papa wo bibi ya including ye papa Akufo-Addo ne bawumia wo bibi ya 8 years die anka wotimi ye meboa ano mo man call nti na beye din beye nwanwa say yan papa num ye nuanom MPP fo e betimi break 8 but emum na akoda no so ne daye oni hwan but na ye de ye nim kwan a na se enye geniwa na nka kwan a on be fa so a on betimi break 8 na ye nim etia no fi ye de niema gu kwan emmeki so se ye tuatua saa kwan no na ya na mo kana na ya na sa question wo ho na I said ye be Diana na nye se hwe because political party wo obia wo strategy odi oh yes hwe Ashanti region ya ho na mo wiem pa ya na nye ye na ya wiem pon o ma yen me can pray and na ye national television yen akonya bi be da wo se ye wiem ya wina ye be wiem a part of political strategy. Enti ade a wo wonim se wo ye beboa na wo nya opportunity a wo beye no fatu tim se wo nua bi nso ye a beboa no eto no so nya opportunity beye ebi ne nkobo ya wo die ye o obi ye adwumade nya sika obi nso faka na sichi kwan so nya sika because wa pra adwumade ne na no hunu se nko na so hunu se e de esma fi fa ha ma menya wo betimi afa because ekomo ya enu na wo kan bibi se maame no was sacrifice ne ho de maabusia no maame ni sacrifice ne ho de maabusia no bana ne mani so tiase enti efie awariem ne bibia no enye bibia na ye fichiri ehwehwa ase o ye se wo fififu nani a unisama enti won ne bana anya ade mi metina ha mu maame na tan da Davida that a we are no so fi se ode ne kra be sacrifice tete no yanka se wo ye de enne kura enne na Tony General we ba ye we ye firi ho se obi koye suicide na okosha no wakonfa na okono maduru a emra no ne di eso tribu akodu a wankosha no wakonfo ni de no ye enya akonfo no ni ono na ma ye je ne kra firi ni nsem ade je Asante Masi onye ta na ne ye ka no ya Asante an no onim se ekon na wo kode kwa bia so betimi awu eso ya Asante na ansori anyina enti Diane you know, I can't blame her. Okay. What the kra to her because we say abusua na wo free mo no. Ohia wo na say obetimi atu ohia na se a I say wo no ye bibi. Enti dear ma me ye ne ye perfect. Na Diane, ma me fa akonya eso mi classmate ba ko. Aye mia mi nua so. Okay. E friend akwasi. Pa yes len kwachenchin ma mi nua no. Diane mi nua ne ye bi a wo ye boafo na wo ye ni bre dwuma akopɛ dwuma nkasa na oyo bi a wo ye wodo
na ejane so ye classmate group bi so ejane so no be no afro back bench minua makoma mrafo ye ni se ye be ye wo ye panyini enu nti fa ni die kwasi gemfi ye nipa bi a akwasi nyame ma wa wo dai enye nhira ne ye die efemma me akra me catch them said minua picture send na dan nko ade so obeya abana brufu but nyame nhira minua no oma ne nko awode ne wo na bibiara ohia wa abrabo mu no yakopon efemma no ewo kwasi gemfi nyame nhira obedure na Diane menti we mfiri wo asana so obekọ wo question bi a mame na me communication officer wo Boase Okay. in fact Obuasi West communication officer aya adie bi a no kureni enye nipa bia na betime sacrifice me ka yenua na wo hunu fake soldiers MPP for the ba collection center mienu a o attack wo mo yire wo mo e make sure say don person be yen collection center mo ntimi nye menim say yenyina ye hunu video yi bi na me yaw kakra me di ni say mia NDC fo a na ewo ho na nipa ba ko timi sorry gina ye etuo kura military officer fake military officers am betimi ateka no sorry gina na afa yenua no ma bi esa twem say jai de wo ye njade ade de no ye no na ye writing na oye yenua no matisi wo da hospital de na sunim say nyankopon ada Roma ne ho beto no yenim no menam ye communication officer na ye adwuma bebre na nyame nhira kokodura onya ye na menim say oman Ghana ani party no nso ma ne bre nye kwa award bia ne abaso body bia wo say yenua ne nya no yenyina be because eduru mire bia odehye anko a akwa adwane eduru mire bia wo say ye gina ye na so ne ma the writing eye na say writing ne ye na say wudi nkuguo kura na wa obetra say hu ampa enkuguo na madie ti say ye die wura Mahmoud Bawumia ba ya obeje nkuguo tu omu boko no eno so ya dia ye boda baso ye oye gentleman oye writing and oye ye nti beda obia se na ye damo nsa nchirofo so ase enema said yesiko ye nyina mo na mo ma ye kwanya ma ye ton yasem ana moa so na mo boa ya de na ekoso bia so mo de to mfenamam ama amanfo nyina so all right it's so 59 minutes after 6 Prince so at Nasa no pay NDC for me no and I'm more ejujuma because they have won and you know meaning say jubilation na any woman and yes say be ya free MPP4 but we just wanted them to just come after what next say nya fe na yekoka say na we yeah no correct we wo na amma o fro mo no ma amma we don't know and one na be kire me o ma o nya wo hanko sa komo we nu twuma me twene twem za atwem za Dabi that dey we na atwem o ma nya wo hanko kama me ye maduma mati ye wadwuma mati e fo no se abubu wo mo se abubu wo mo se mubu wo mo ye ya afra wo mo yo ye na ye se modi nkunim yati enti momra ye damas na mu nkunim die no momra meka se ye Ghana na edi nkunim am o mechi wase ye Ghana na edi nkunim Ghana se Ghana dey vote sa ba se ye mo na modi nkunim ye das se wo ka sa na meka no ye mo na modi nkunim enti ye pese mo ba okay saa na weye no saa komo no atwam nemu what next enu komo na me pese yedi enye na weye na sese no saa kasa twitwe ni ya no me fi sese bi eso se bi enya ado atwam ya mo me ye campaign bi aha enti no what next ti ye fra wo mo se yenu amu mi se mo mra mo di kunim ye ni age campaign a NDC ye no ampa after Ghana 14 and omo ase David o man pani dada san kofa ye si yenti me dada san be wa me de yenti ya kofa ne san ba enti what next enti na ye frɛ wo so won pipi ni mbu a anya si etwa omo abo we didn't call that is the truth okay Prince so communicator de ma NDC amaniko no Prince akwaba Diane Mejoso oh nice one a team from Fanchami, as I should from Fanchami, by losing your voice, in Naka, and Niji now. I'm a fuck way so and Chiaminia, party member, party communicator, and they share a wahapa, Menina shower, baby,
Nti sepesesha no wa na mamenchia no. Na menchia ye party fo nyina. Omo wa santimam enkanka. Se ejumadi a omo ye ma nyame ye yadum because anka nyame nnimu a ekuna na anka ye kunu. Ka nyame nka ye ho anka ye ndim kunim. Iti se ye dim kunim a na asida ni nyina ese di matwedi ampo Nyankopɔn. Na ni aka no ye di amagana fo nyina. Se MPP ni NDC ka omo nsem kyerɛ omo. Omo ahu se ye die no make sense. Ye die no eto asum. Enti omo achusi ye die no eno omo ato aba maye. Aba na omo to maye no me kura de na nka me aka se angels for kura be ka ho eto aba no. Because aba na omo to ye no na nya aba ketwa. Enya aba ketwa kura. President Mahama ene ne asorefo hia en mo si no nimara se na obewini. But no nim so obewini say. It is a nyame aye adom na ewini dia. Ye beda Ghana fo ase. Ne asada party fo no so ase. Ye adwuma. Ye boye ho modi. Nyame sa no ye na adie. Nia wobetimi aye no be ma wo kwan ma waye. Nia wontimi ye no no Awurade na waye aboa. Itina campaign na yesi ye. Na yesi ye ka ye nsem kyerɛ nkrɔfo, amanfo, Ghanafo. Eno die nyame nim sɛ yesi yetimi ye. Itini aka ne die eno no ye maaye. Nia ne ntimi nye. Honhom dia ne ye hu. Nyina oye maaye. Nti eda party fo nyina ase. Mada Ghanafo nyi so nyina ase. So mo nya ye wura rehyimu a omo to aba maaye. Omo suso a no omo support ye. MPP wo suso a wan to aba maaye. Enyina ye Ghanafo. Eden a nipa baako a ne bedi nkunim. Eden a party baako ne be form government. Se ne na do form government a yeti na emu a ye di abobo kwa na yeti mo no. Sa na John Dramani Mahama de wabetina so yi. Ondi abobo. Weni beje. Nyama be ko so yi kama kama. Nya wo ka nyina no. Obeye. Wanya. Biya me ba betina. Kama kase John Dramani Mahama. Ebe kasa wa asa wo so beye wi. Na why we de onye yo. Na beka saa na brabo no. Eti se me do wa no kire se we ya ade a mitimi nka. Odo kura ni se we ya ade a nya no na mitimi ka kire wo. Eno na ye odo. Enye odo ni se me hu se o ya ade na nya na me ye yodo saa no mo ye Dr. Mahmoud Bawumia. No mo nim se Akufo-Addo asani oman no. Eno mo ye no road so obewini. But eno ye kire asem. It's that. Okay, so let me go to my topic for this morning. Hey, what am I doing? Am I your fool? Anyway, I'm on fire. Sibibia, ebe kama na 24 economy beba na Sibio, Women's Development Bank na so beba do number 2 cedi dollar ni beba form na bibia aye kama. Ye nyina no enwa ena ye hihye because memodie ahotɔ ɛna ehia petrol ba 20-30 kura at most kura na ɛkɛ no so no ɛbɛyɛ very fine me petrol na ya na mepɛ na nse bi ta fɛle me tank na ma na ma so hwɛ ma so me AC tie me obi anya sɛ me ka sɛ the president me hwehwɛ me ne mum ɔman ni mu dwoa ɛma ye nyinaa no yɛ ho tɔyɛ wɔte aseɛ saa pɛpɛɛpɛ nti mpaebɔ ɛna yɛ de bɛta ɛyɛ Yura Mahama ye no mampani so omramidi so if 7 January ye be so ni no ye fa enter the channel pay ye be President elect John Dramani Mahama meet President Akufo-Addo to begin the transition. Me kan nyina bom ye di nkomo ni nyina e di abom. Of course President elect John Dramani Mahama appoint transition team. Now the transition team Miss Kepe na makomenima honorable the appointed members of the joint transition team as follows mbodi no dia mana fe me papa ene minu abema wo mo atwa so e de amame honorable Julius Debra co-chairperson
Honorable Johnson Esidu Nketia, member, Honorable Fifi Kweti, member, Dr. Is it Cletus Mahama? Yes, I'm right. Yes. Kalista, okay, fine. Dr. Kalista Mahama, a member, secretary to the transition team. Dr. Valerie Sawyer, a member. Sansona Professor Kwame Naho, a member. Honorable Dr. Kezula Atofoston, a member. Honorable Mahama Yariga, a member. Honorable, Guzitano, a member. And Dr. Edward Omani Buama, a member. Bebre, na era no pay, Let me say me opana omuncheta relaxing matter na me what the mamo. Osha ya started transition. Come. Medasi Diane. Papa. Mama first akwanya isu biem. Na memo yen papa ya die nyina Julius Debra. Memo na baso papa. On se de bia me ba preference so ya na mbo papa ni di. So wo hwe ekwanya ndisi e fa so ko position. Na papa ya tie ndisi echi nkankan jo mama echi. Abe prince ambre especially o use ni medium TVSYZ Power FM any other medium wo across board e dey aye adwuma dey ama NDC to this extent that say ye manu san be ye chief of staff a enye me mama kwa because papa na kire wo doni a brasier e dey ama NDC enkanka John Dramani mama na nka dwumadie foforo bi pa wo ho a ebro even running mate so kra na vice president kan na wo se de ma papa no kure ni ye mu bi ye tu che de ma no enough from oni media wo bi ko ya advert ko se nka mo ha obi be ya advert se dan ya na da of tabanye wo ma ne kwan ma ne kasa do nti advert ye fa mam eyi onu na ko ya advert na ya friend direct from the first house intimidation trade businessman ni be fair mo no agbe wo sem eso dan ya ba platform wo de ma ye it is an NDC about power. That's opportunity be what say. Obi be ya advert wa ha na so monya kakra ye de to oka. Adenti NDC was ye tena be because say Diane kra wo kwa na wo ye senti. So enso ebe mu sa. Ana epi ba ko a me de be ma NDC mpanimfo because ye teta be che de cha no. Appointment ni de asase ya no. Say omma ye wura speaker of parliament another opportunity. The entire makers asking we say apart from your first Republican and your first appointment, your NDC, your new speaker of parliament twice it. Now, we share a quiet MPP for the young papa, a year abamba be fast so Tietien and Nim Gun and Nimasia. Make person especially after your marking, ever quack spend and Nimubium at opposition leader. Not spiritual, a catches on there, where you opposition leader, abamba and my 8 year no. Ye proof chance say nyame na kasa no akasa nye nipa it makes strange this impanifo we there for once mo fan cheme special p say abamba ben na ye nyina so twa adwuma wa ye adwuma say the Ghana for twetwe don ma enne nyankopon ato na pono wo natamfo anim no omuma ye nto ye wura abamba ben so pono e wo natamfo anim Diane abaya ye tu ye wow personally meaning say kwani afi and when the politics and I say you be a political host there at least what kind history and you want a kwanya John Mama afaso a winning election way and the kwanya yankupon wanyan semuno one ma John Mama 2 year a more do say and net say John Mama sorry kranwaka say the person me Danny Diane Bema eti parliament munyintuma akwanya na beda hode ama John Mama so betimi ayesa ade enye onwanwa and let your mama to test no our penal our parliament. It ye never found the constitution of the young trend and Ukraine. Yes, sana on here support from the BR. A quenya ye in the name of politics. Now, ye can't your mama dio. Ye better than that also dear because ye so ye kind before 2016. Kufuor wa quote away when the president da. We obey the president. And only a DMP for one year free move. And when the president that, or Papa Kura Domino, Yamitina see all shiny president if you vote to our deny. Nanoni a dear MPP for one year BBN free move say. The end is what Kafu Kufuor the win you say a far quan bell so say far quan with you. Yamik and Kawa, ultimately with that.
We etimia we 2016 say. No say ko ba from no mo bro mo want no mu say Nyankopon ka so usu yin na obesi. Nam dem the warning mama me and this for executives. Any omo benye opportunity acquire appointment no. But the warning can see e wo F4 fidie so dia me wo mo. Say wo bia obeba obeya ahomaso ye dweye ne say wa bre anu wa popusia tu obedidi no yen ye be expose no ye be expose no ene ya medium ya dolphin ye be tina radio so say de me nuare kan ye no I expose wo ba me apam wo mo because bra ya bre 8 years ye pa ni campaign mu a ye timi aba eni go so 2028 ni 2032 no campaign ye jenema ye opportunity kesia Yankopon dia man this eni to mama ne say the more person be you can never blame a kufu adu administration say omo yesi ana omo yesi Diane yewura eba no campaign kesia me eno kwali adame de adame ni so say oba project bia kufu adu anasa abanda da bia asase no be yi o me pere no ho e me ye contract fufu bia na Diane eye key kesia ebe man this ya succeed Missy a key can see a Friday and Qua. Who was a contract for? Ye, ye was some chicken, who buy ye, what ya to us for your ye, ye, interchange, I was swamming, who buy ye, ya to us for your ye, 1 to 1 factory, where one will be, who buy ye, what was agenda 1 way, what will be. So what to me, yes, son, you're my way in a gun of 1 9 a better than ah, Papa, you will buy again, never what to me to us with ya. And the young man who quite now knows the one in mono, 1 to us so. About patch will be. But be a Ghana politics in that room. And found say 8 years, 4 years for a better one more. As a plan, I make a child. But me, you know, I'm one shame, one being a conya custom about women. One custom so deep, could sabi. Obian will obey Abomoa, one fan in some moment and train at him. Such as yet. Name one quotation could see here. None who are bushing and we will never entertain that. Ya bre papa me campaign way. Baby, I'm a nanti, ya me call wasa, amenfi, me call droboso, me call a lot of them. A contomera, me call treasury, a contomera, equa ye juma, and quadum the sibema. Because a contomera city now was up when Biafia. Obian wa mammy 1 city. Me can not a single person, mammy 1 city. Sir, of Atawo Kwaha, Jewekra Faka, never. Me and one more didn't me bottom. And it's a party number power. Min comprise and the young mammy way, and mamma was walk to Tanawa Akoyani Matuka. The next election, Akoya Basadi Amaya, because standard be a Yania Yasatia to one. I will say you follow up near this standard in the year, Juma. And when you foresee a bit that were no more, and now to be a benny, and I did be as ye free con, and ya corner, and when you should be Biasia. So you bet 2 hours for any pan baby, I will pay any free. Baby, I would dear could do, and over us any pa. So I'll buy ye, close no markets. I can promise Ghanaians and Kaka Santimai, any central market. So baby, Sika will be, we will force our government to obey. I'm an you close from market. No, ye central market. Yet the year campaign. No one year come for not see a dear binding TMA, a binder war, but the tax lady is super. So who want him property second or you 2 for? No catch you say. Miss Ramama Melana Sulala. Baby MPP are here, see baby and if you know. No mean find your confirm not here. And yan a dajun no. I never know what's all ye. I buy and pussy and what's open out the way confirm not man. Now him pronoun will say, why you need help here the everyone man. Some from swear when MPP want me and ye to extend say, and near my wakraba crazy do so tax. And to what Chinasi say, one and another no Chinasi, Nesabi, what can send me woman shia. Na amanfo nim say ekwa TNDC but na wo buye nyina ye be wo se 7 previous so ye se wo ne wo kra enka mom ene ne enko na so ani chie die ye bu no wo ka sa asem na wo ka ye no ye se wo ne wo kra enka mom ampa okura no ade ba akon ya wonko ade bia na ka na do ene ne wo be chi enso ye se wo ne enka mom na so wo hu no a no one coming kwana me down. Yes. Yes, in your politics. Nenso ade da ma me manya koso. Na se me nya sa akwanya na de a. Ene tokuru bia me so me wura mu a me hunu se
the Bema me na koso de na ye enti na ye kasakoa enti mesire me nua no man disifo to me na ba eye task and ye de ato ye so jubilation no should end at now eye asotwe ene adwumaden ana Ghana for de ato ye so because men quote unquote gidie o manya ye wo mu se ye betimi aye ntira enti wo mu hia any excuse Russia Ukraine akaha hwani wo mu hia from us because ni nyina wo ho ye nim se bibia so betimi ase ye se ye beye enti NDC yam fire nancy from eneya yam from because 1,000 miles of journey begin with escape. Medasi. Baba, ubinyina chewa. Medasi. Prince mfachoke kakra wati. Time na yomodia. Medasi. Na ofawa kasa. Wama meni aje. Dayan. Yeme yomu so yodium. Wa me se uye peni. Medasi. Seni ya miye bibi na enya o kachire me no. Medasi. Wama ene no me se uye no kwafo. Na enu anana me wo fie no na me kachire me no. Na yana betina fide so ya no bi fi se bia. Na how mind this for TV. Your free baby, your human government in power is on money you support. Oh yes, and no crap. I know ya and you know, especially your type of political you would agra. What service? Me know ya many aji. And when I make catch them, madam, be say maybe me card them way and me catch them one say. And you can your president or to make come out of say, hey, I was on ye, and I'm today, baby. Omumra no meye na so mutimi ye we Ghana fo be pili wo mo pa na wo kan se dia mama nti brother ni ma ko mto fetu aso yi message ya kafra jubilation do jubilation e be wanwa o mama jubilate wo ne kura yira message ya menua no nyina na bebia me ni ma menua be ma ne kan nyina me ne ya adwin bebre ba kwa me ne nya adwin ni ze my jubilate. No, it's not that one. Come as a jubilate. Oh, Yama anije no na yemna juma da ye nimu no. Ibiti aye juma. Yes, jubilate. So jubilate and work. Thank you. No, kumfanku. Kumfanku. Oh, jubilate. And no one here out to akasa yeti. And now near see akasa yeti we and ka woni esi akasa ka babo ti. Kasa bro bubomu. Nyame na ama na esi. Oh, jubilate and work. Ghana for kra mfa nche say yen jubilate. But they are expecting us to work. And adwuma ne de me ka bibia. Ye be ye adwuma mana so Ghana for ni. Eti anu de Ghana for mesrem a. Wo kra want to aba maye no. O de nya ye mugidie se ne ye ka ye nyina no. E betimi aye. Na Ghana fan to my pay fra. Sana ye. But mami fa John Dramani Mahama semi e she unkrai. So 2016 John Dramani Mahama lose yen e she ne papa. Na why no din gugu 2020 dey kra she ne 2016. Because no fu say why ye juma. No fu say oh aka niama ye aka Ghana for church. Ento abama mi. Nanso senia otumfo ka kire President Akufo-Addo say mo Ghana for the okom ne yawo ena etu abati a John Dramani Mahama eye ne ya besan kano nim senya me beye ne kase 2024 a anka o mane ye ne ya itumi de sade isu hye unkran minim ne yawokom ba ne yawokom bia no nyame wo bigger plans for you ene hwe John Dramani Mahama tumi ekita na sisi ase ne amenua ikaye no tumi ekita John Dramani Mahama no oye supreme leader ni parliamentarians nkwa eye 187 ye were 276 parliamentarians 276 it would ye calculation no nothing 187 efrim ni aka no independent for ye 4 na hwe ni MPP for nya inti sesi ade tumi kita ne papa MPP for kra pa momo ba parliament ombeye adwuma pass laws aye niama ya me pese me kire onu say Ghana for ahye John Dramani Mahama munyam se ni oyeye no
Otufo kase bi se ne na menu aka. O se asante kai. Sa na Ghana for so kai. Kai John Dramani. No, President Akufo-Addo ebe to ne nyum 2016 no. Omo pese omo so no hwe. Omo so no hwe. Eno mo hu se ono kura die. Enye kura. Ene omo asa hye John Dramani Mahama Munyam. Emene wasa be obesa be deep president. Ama niema to ye. Na menua ne danya me ase se enya Akufo-Addo ne nya sa majority. Aka yewu. O say President Akufo-Addo. Yo mate. Oh, se me boni di inside no say. Yo. Na Akufo-Addo that's say pin do so. Mate. O kan ex-president and you kan ex-president. Won ka John Mahama. No problem. Yoti. Enti President Akufo-Addo sankono na nya sa majority anka yewu. Anka sa e Japani niema na ne yempanyi na anka ya pass ye ko. Benjamin nimu bi akoma mu nti no. Or the sa majority emma John Dramani Mahama. Itime de memma sa de ahye nkran. Se mfa wo ne ne esi ne ochina obeye kese. Emfa wo ne ne awokomu ne. Se ne nyame atimi ahye John Dramani Mahama enu nyam enne no. Oso wenu nyam hye no. Ebeba ma watamfo kura ene bebo wabaso. Aka kire o se nyame ahye wenu nyam. Enti fa sa de esi wo John Dramani Mahama abrabom no. Mane hye nkran wa abrabom. Se mfa wo ne ekoso bibia be fine. Na o ma o second chance sa second chance ne ya na big. Menua no mu MPP4 mamu re hu bebre be ye ka kirem sa Akufo-Addo sabi President Akufo-Addo ono na egu mu party na ye me ya se empenifo mu won party no mu nyina ntimi anka hwe ankyere President Akufo-Addo se menim se no mu suro no papa no ogu party no no ogu party ni ye ni niama. Oh, Diane. Niame pesa me kanu maminka. Dabi. Niame me pesa me kanu no. Me niame pesa me kanu no. Oh, Diane. Afedi o pesa o kire me niame nka. Wo na ehia o. Me de ehia me. Ye nye pepepe nti na ye nyina ye nye pepepe nti maminka. Menu ya bo party abaso aka bebre ye ni age mama so minka bibi fufuro mama minka me die da ya misrew thank you enye me party bet me pe meet me di me fiasem omo andi omo fiasem ti yeso omo di omo fiasem bi omo di du fiasem eti nya me pese me catch Ghana fo nyina ne se ye betina ande ye catch mu se political party bi na se president Akufo-Addo ye ni emu bia hwe mama nka nkyerɛ President Akufo-Addo no ye project e wo Takoradi mpotemu project no we contract a free road no so ama road na ye basa na sebi o ordinary statue akosi bebia ye road ni o sha den e be ma Takoradi from na ye omo bubefu President Akufo-Addo ye sika e de akoye cathedral up swimming pool na namo then Ghana for be omububefu iti niama na president ni ye nyina no na ye ka no yese na ye NDC for ni ye ka keke be na ye niama na ye nim se obi oti oman mu bia na bubefu but me de eno ye MPP for asem se na me nua ba ne kae iti meba me party so e party bi sremo a ye dinkunim ye nuanom bi a omode mmra na hye omo nsam a omo kokokoko baby bebre a na omo ye etutu asem ne sremo enyina ye party members eno niema a ye no ehu hia sa niema na ye call government bibi ehu hia maye ndi MPP fo echi because 2016 sa na omo ye I'm going to party office. yeah EC office. Yeah.
Oh, omu ko nadmo office, omu ko bebia toilet kura no moje. Toy boot kura no mo koje. Oh, Diane, so who team in common na? Me say my yes sir. Me ye different. Ye magana for abana o matwa ma ye say oh, crofo ye different. Esremu. Ye penny na bekasa, John Dramani Mahama wa bekasa. Obesre nyina say ye njai sa niema no. Na me so mesre o mampani a ote so sesia. Ono na police fo nyina hye ne nsa. President Mahama, even though say I elected no, want me order police for, want me order military for. Iti wa wote so sesia na obetimi amom wa ye adwuma. Iti me sraw emfa wo say NDC for, and emfa wo so mo ye MPP for. Obi ko say aban niama a me sraw o mampani, ma police for nche no. Na mra ne ndi. Saa na ye nyina ye pe. Na asomdwe mbra o man no. Enije ne de ye beje. But ye be ye adwuma. Ma be nhye Ghana for bo. Say e-levy no ye be ye free ho. Betting tax no ye be ye free ho. Emission levy no ye be ye free ho. COVID levy no ye be ye free ho. Niama ya promise nyina no. Nyaminti John Dramani Mahama obe ye dodo. Ama bibia ye kama. Bibia be ye yi. Nya yehwemu wo nyame mu. Na nya yehwemu wo John Dramani Mahama ho. Ene ni NDC no. Anya yehwemu mo ye nyina mu. Meda Dr. Mahmoud Bawumia Swasi. Waya adie. Nkuguo die, wo se wo di nkuguo. Na wo se o figures na eba no. Enya adie obe wini a. You have no option. So obe kasi waji atum. Because waji antumu, uji antumu, wadi nkuguo, wawe. Iti wabeji atumu ntemu no. Meda wase, waya adie. Saa na bema die. Uko okuni abua. No waji atum, say abu. No be prepare for another fight another day. Timeda omo Swasi. Na ye city ni bi aka wo be na ye fighting for it no. May ye fa violent and fighting for it. Ye fa ye pink sheet because political party bi a wo pink sheet. Ye fa no nem fighting. No violent. Meti ase ye course 2020 no. Ye nyina ya da ye ho so. But mama ye fa violent because EC office na wo say no. Aban sika na ye sade besiesie. Sa sika no kra yetimi de ye bibi foforo. Ema Ghana fo. Nti menko say aban niama na ye nyina ye ntena as Ghana fo. Ghana na wini. Ghana na wini. Nti me de meni age ne ye kase ne memo aye den. Me nua ba, menim se me nua ba Yvonne Odey or Sheya and I know the off. Twaso. And then you be off. Off. Oh, Daya, Yvonne, or there who team ya, oh, Shaya, so online as well. Would you send a WhatsApp? Uti Abroche, your cousin can I endia, was you Abroche cry a day, Abroche cry a day. Now, so, and ya dear Wabetina Gana Susuda, yen yeti a jam, and the name send a shishi, be a beba from Matisse, oh, okay. Matisse Grofo say, some will say John Dramani Mahama ba niama na wabeti niama so eti dokunemba 50 pesos and I munja isa kasan ye ka se niama mo ayede musi niama mo nyedi me ba to was Diane me chichawa no ade na ya na ase de wo pese wo kasa na wakaka ni se wo bete na ha wo se enne sabi enne sementi etimi ko papa to me buana se na ne bo so ayede ana pa mboa petrol crafon sa metie me beka o se wo ba e wo se na me ka se ade e be me de pa se petrol bo ba ko papa mpa cho wan if say me ko cha e ye me ya okay Diane me ba okay e na wo me no mi nyina ate na so we ya so e na wo sa ma me hu se e na keke kura e fu kura no ye timi nto 5 cities 7 cities e na 5 cities wo kan ka se 10 cities nyina wo ana mbwa papa because ene no yanu ma ye pay dia ni wo to 5 pay dia nso iso to mi enti ye pompa ye say ye papa John Dramani Mahama president elect odino ma buku akwam na bro ne bo ba for ma
Papa, cake and eating my 1 city to see. Afi, mami you one. Auntie Samekasa, or Castle for 4 castle, Munya no Mokade. Mami you one. Auntie, ya bomb pie take cake about. Okay, Diane, mami you one. You mati. Eya omo mukano. They say it with sarcasm. Sameka sarcasm. The same way sometimes when you come to cafe, you say things in sarcasm. Let me go. Oh, mami, Papa, mami, Diane. Open on yes, Papa. But Diane, mami starting free. Baby, I mean, you are the Diane, no cray one. Opian will bet me a certain standard at the Amajo Mama, the Wama, to Mayor. Say, enquire da, I know since Essabino. 8 years in a 8 years in opposition. And 3 years bien what Domama here be 8 years in opposition. On one platform, I would generally a campaign. Yeah. Experience bien what would near being so back after say, my way, say, my way, say. Diane, yeah, the practice for food and job, Baba. Yeah. Not practice for food and job on air bano. Not a brew a year to 1.5 million. Not a practice for food job by a discount would have never broke 15 million. Not a broke could do 50 but Wonka. Ubeka. And baby, I drew no. I was here sitting no. Oh, the gentleman or Cassat. A young people before now, social media, and the year dollar Beba client cities. That's our standard. They not make us nobody. Psychological warfare now. Yes. Diane, baby, I will a Gina Numpo and Conanim Genawa, a great achievement. Me say, baby, I do but you need to me and Conanim. Not 4 years to come, a Ginawa, a great achievement. So you know, rather than say, if it doesn't go forward, me to one over. Would you to say, I'll put anyone a great achievement? Yes. But you guys were preaching so the reason why we were preaching that was yes, Diane, Kosuru, Eddie Jennifer, and pay. Over $5 and 4 cities. And now I could do 17. That is ye Jawa, Quebec 30. Then they are banner a general 71. Achievement and as an achievement. Yes, oh, Diane. Metina make us say, ye movie. Ye Metina has say, ye NDC communicate and tea. Ye be much say be your Mama, I be yet you pay. And now regional minister be another to us at the region, and DC be another to now a son and war yet you pay. And look, dear, we won't. We will never. Because Diane, me my year campaign now. 2024 you campaign. Ya bre papa NTC ni bia bre papa. In a certain region, who can we no na ye can we chiro and to extend say we be share wa bonta asori da ho a wonim say wo pie wo kra dia wani ba yezu o say yankokwa nketenkete no tisi Diane over I say wo je kura wo bia na adu me ka ye ko molo market ana ye ka ye de ye in a form of preaching a NDC campaign and ye and a near NDC near mem. Oh, the member say MPP for the one car. I beg Gina. I am conquering. Oh, my remiss. Lobby to hire, lobby to Martin Lobby. St. Paul's. Ye Gina St. Paul's. Assembly man and I will take. And let me say, ye own, ye indiscipline. Who are master over cancer naturally by Yaba. And it's also other view out there, my young boy, Not house wapa, no other count. Ye, come. And to say, this is one that saw Yakuma, Mrs. Adam, because men are not makers. And me are makers of a bufua and a bummy moon. A bufua and a bonum cutter. Oh, to be kind of pray to win the young classes. My young cock now so back out with the end. And I guess I was symmetry. And now for me, no more Mamuna by another warfare. Not when not down for no. Aqua continuum. Wokoya na da for so fair chiri ba he. Na we madam for we nam to man dey sit na obeka no sa de ye no. So ahu no. Enti adwuma ne ye den ma ya santima mu ya pa. Adwuma ne ye den pa ye fa mu. Especially no ye communicator. Communicator bi no wa santima mu ye o ka se me de minya wan si de na twiti de se me de faka ana me de kwe. Ye nyina ya mu odin ye botom ana ye de ye. Obi nso na ma woni so I campaign time of the Eliska Bremo and this break.
amafoɔ di tete wɔn mu wirim maame mmɔ yɛn maame bi wɔ Roman Hill Auntie Mary ɔne ne ba maa Yvonne wɔn yɛ Asanteman NDC club in fact wɔn ayɛ campaign pa t-shirt way bag ne adeɛ de kɔɔyɛ na me mmɔ miami regional executives me nhyɛ aseɛ firi na kwasi ɛyɛ regional chairman wayɛ adwuma papapa afiwei because Diane so ɔbɛka yɛ a ɔha yi a metena ka sɛ in terms of parliamentary seat NDC bɛ increasing the parliamentary seat by 100% because that time me ɛwɔ fɔ me kato sɛ yɛ bɛnya 8 or 9 to 10 me ha yi a na metena na meka yɛ ɛna nyame ada Roma wama na ba mu ama yɛn tena me ka kyerɛ me nua sɛ yɛma jubilation no ɛnyɛ yɛ dɛ dodo wowɔ resources bi a wode bɛ kaka sɛ wode bɛ jubilate a sisi aban ne ba yɛn nyinaa yɛnim sɛ oni sika 2024-28 election no start from now especially yɛn nuanom a wɔwɔ position wɔ party nom no sɛ wɔankɔpɛ appointment ɛwɔ aban mu na wɔ position wɔ party sɛ constituency secretary branch chairman ne ade a campaign start from now na sɛ campaign no bɛyɛ successful a adwuma ɛwɔ fam a waa wonim sɛ MPP aban ne hyɛ aseɛ ɛwɔ community anaasɛ wɔ constituency no ɛno na fabra monkɔdeti ne nyinaa ɛmfamra ɛnɛ yɛ a yɛkɔ ɛnɛ yɛ na yɛ yɛawada yɛde data ɛto hɔ yɛnkyena hɔ ɛgye ne nyinaa across board in the Ashanti region ne yɛhwɛ project bi wɔ a na yɛ nsuo kɛkɛ ebi wɔ a na yɛ toilet kora ne yɛsi ama community bi constituency bia collect that data ne mfamra na yɛntu ho anamɔ yɛwɔ nneɛma bi wɔ kora nyɛ aban ne bɛyɛ aban na ba power individual bi private partnership ebetumi akasa meyɛ na me nso me deɛ me nso metumi de aboa wɔ man ni ɛyɛ me no mienu na wɔsɛ yɛtu saa na mɔ no na yɛhwɛ sɛ yɛbetumi akɔ fam na nneɛma nketenkete bi a individual na sɛ local ni yɛbetumi ayɛ no yɛtumi yɛ na aban no nso di n'ani hwɛ bi a rules a yɛkɔfa interchange sɛ saa 5 interchange yɛntumi kura wɔ sɛ mo kyerɛ deɛ yɛyɛ ma Asantema yɛsa na awura 2028 me si yɛn hwɛ Asante hwɛ asɛm o na nokura bom ne sɛ Asante de wɔn pɛ wasɛm a wɔn pɛ wasɛm enti ontimi nkɔgyina wo sɛ wɔto ama wo na emom wɔnkɔ na ɛba saa advantage wo a wɔha ne nyɛ wo stronghold no because na me nua yi ka asɛm yɛsɛ na osutwa na no me yɛ di hwɛ Diane nneɛma bi wɔ hɔ a yɛn nua no MPP fo ntimi anka nkyerɛ mu leadership ada ama akɔduru sei Diane ɛnyɛ ɔnwanwa sɛ wɔte kra wɔ ne brɛ wɔ akurom na wɔtumi abɛtena national television so because wontumi no ɛyɛ national television no ewiase nyinaa ɛhwɛ na wɔyi gold mpuotwa bɛ ne ɛyɛ politics nti ana yɛntumi aka ne kɛse o ɛyɛ insult na ɛyɛ mpuotwa de ma Asantema ne sikadwa wote kɔkɔɔ so na wo bɛyi kɔkɔɔ no ɛwɔ na ne yɛyɛ me yɛn sɛ host na wɔyɛ ne yɛ kani ba ɔhene ba me ne ɔhene ba kani ba fra hinsie ɔpapa yi ɔhene o nya ɔhene ba ne na ne so kɛkɛ o ɔpapa yi ɔhene atwema kwa ngma bua kwa na wotumi atwa ama wo chama because of score de ma wo die nti menua Diane because of sika wontumi di ma wo mu nti na wotumi ahwɛ wontumi nso ayɛ kan sɛbe minim kwam nso ɔpapa yi ɔhene wɔ abɔno o ɔpapa yi ɔhene ɛwɔ abɔno wɔno na wɔyɔ mekyɛ sɛ ɛya ɛso in the name of politics nti yɛntumi anka nkyerɛ no ana wɔyɛ saa de wɔn campaign DC de yɛyɛ wohwɛ NDC advert na campaign de yɛyɛ wɔn sunsuanso de abe because me ba me abo abahema ate pin ase ɛna wɔn sɛ ɛkɔm de no ana ɔpɛ MPP ana MPP chairman etimi ayi gold ɛwɔ TV so ɛnso a wɔ free bosomtwe ɛnso ma me abra abahema yɛ ba ponta ase ne pin ase ana wɔn na mfuturo because obesɔre so ɔkɔto aba ama Diane Kofi Japan metia o wani asase jima ante they are the very people they win your friend me ma me congratulate him me tia ne pa Kofi Japan eba na wonu na dwuma aboso me yede ama na dwuma nyesa aban kra appointment o no de anu anu mu sika bi na aye lole fair de aba etu ka se Kofi Japan benya kokodu aka cha ne ma me ne papa se mama munni machini yankoto aba enti niema bi wo ho a wontwɛn mani nsi na wo so sekire no ka kire no hwɛ yɛbɛto aba ya Thursday o ana yɛ regional executives yes omo yɛ press conference yɛ tax no
aka ko kan konwa ni nyina gusa mo nsori nya ha na ye press conference ni fa hwemra mo mie nkofo our original party office na ni panti ase you were Joseph Yemi and night but on say omo pai wo ma pampa mu no omo share wo omo den omo si gabi akuna ye kwa na press conference asemo mo bi nsori ni nkofo na amanfo nti ase amanfo redeem me too I'm of Africa dem say oh NDC the center cannot hold one more nkofo na here on very puto but boys in the years na mpanimfo so ani bere because they told them in face say munim na ye lose lesson we ani ye munyina ye nim mu dan ne mfie ye be hyena ma aban so ahye bi and a share one more den hwe de ene de aba who told you say adanse akofrom ye betimi age me ya squad adanse squad na me say ye betimi age because sabe enipa enyin na wo hunu nyansa because KT Hammond nye nipa sabe predecessor ye ma na kwanya say onko na sebedwom na wapem enti wono a ne nkrofo kura wu say da bi anu gase a wode abere wo mo no eso se ne enmunyam a wase wo mo enti within MPP no say no munye opportunity say nko bi be ko independent a na nko mo be ye enti sa seat ni de na mini me seat a ye ntimi anye na Santo region a eye me ya kakra eye akomadan yes I want to offense so no for no and net ufi wa omni techi man ne boshi so ame ofa so me kwano za kwa utira wo so a za afrancho ne me sa seat no de na ye doable esne de aka no kora ene sa oh ya bomodin pa mo parliamentarian so kra na munya dodo no kra na a shocking mama we say Charlie and ayan so wasua bibia na wahwe bibia wo de hwe MPP parliamentarians no mulusu ye nyina wo mo ano ma union so mo wadu limit a obi antimi control wo mo wo mo hwe eslo wusu hwe helicopter hwe maame ye okoche emu wo security election mu security people too na we akache ayawa so yes where's we gone odoni John dimolo ko ye no na wutina gina television to ka say nipa kura mu hu ni wo mu na ye me twin sister nyamia abra wonya ata enti honorable adu sa extend no okay Diane hwe ana America no yeah expecting the Ghana for expecting nyina ye no number 1 asundwie hwe wo de wonim me ana me esu bi wo me mu a anyam na me control su no me wo ye ma de ehye me but joy mama ye nipa bi a wo ye na de ehye wo ye good leader nye leader keke because me pa na me ye jo mama me nye so senka akufo adu kwa metimi natena one on one Diane me ka no krenchiro that's me ka say ye say akufo adu timi ka kire do mama say we need classmates wo classmates ye failures what can say na kire akufo adu there be what can say wo de Diane aboa ye there be e was say me maka de o kan ye Diane say wo bakura wo ni tifie na wo ka kire oba say wo ye failure ono so no sebie son sebie nyaado kat class na eno so yi nya no na ye kan so si Mahmoud Bawumia his excellence enye ne class no ne na kotna ayi debate what so me ye debate and was nyabotire Diane so baby a yadru e won politics go be Diane David we yes we have been mistaken baby a yadru no kan kore kire damfo we na wo kan emfa vote mrendi simfa vote mrendi eti kan mani ntwam kan kore kire damfo na kire obi an repeat that's some part na make kire enti na eya na yesi Diane wo ba ma kwaya ma makasa baba winya dam no kra so medasi ajam kasa make am say instead you am your campaign na eni kwa sem okeka on say na mo ba enti e kire bia mu no president ya e na me correct ni say wo betina sumpie so wa ha sorry platforms na wabie wano ofre former president or yewo party leader ene wutimi de ani de ma no kase former president Mahama his excellence meba oh meba John Dramani meba woka former president Mahama any due title me nya sure say metimi agina kase ata mamu be me du tam kame wofa ata ofebi ase uncle ata twas there was some any due mount enti na yana mo ka akufu adua emu ya me viram te at least yan kase kana na no kra ono pena na bia ye nana
Boni Oh, inti so ba ka Kufuado won ka President Kufuado and say she but to be a ka for majority of NDC communicators said wo mobile platform ka Kufuado no onu ba umia no nenso mo ko fa mo former president sabi mo the former the his excellence ye ko fa ye former so ata eno ko minim so wa kan wa so wa ka bra ka ya Diane ma yensia de bi wa yensia de te eni die ne ye de be mema ye ho no enye kama do mama won so now you former president you are dear because me be say ba ka say me ka say ye ko fa enye bone kwan oh there be yan ye father ye you want to enye ma no ye ya ne wo say Oko balance ye bisua. Ye pa de oka na perfect. See e beka doctor, Mr. any ye. But oko ballot no so. Ye ni lawyer, ye ni doctor, ye ni. Enti eye adwene ne action nipa ne de kasa no. Ene be mo say ebufuo so no de ka anaifi. Se je mo ka kire ba umia say wonye ni mate ene one na contest a. Wodi kan, de ma wodi kan ni say asem bi ni adanse e wutwa mu bi. 2016 na Jomama na tia kunwa so anu wo mka say omo nye debate enye Jomama na request ye aye ye maami a wo Jane aye adukwe mense ye je mensa abawumia ka kire ni say onko ne kurom bole bokuro bi e wo bole say onko no ye debate onko aboso kan no ne aboso kan afo onko ye debate enti bie be de besi a wo de a kire no wukura ba e wa monoma anima na nado ye nyina no who disassociate yourself from it to extend say ye levy wo wo ho ana mogitu mu atwa entokwesi parliament miniaba na wo ko lanche wo manifesto na say wo acceptance a year no aka kire wo MPs no nkoko parliament ni nyina say me ba na yi levy na firi wo na wo mabo age so enu no sunsansuo na akoduru sei enti Diane me as NDC ni ene bienu anu aka no sanfom suo we na ye ma ye kokwan MBC because asama wo de wa no ka no ya record eno tun ni pe hwe na ye de acheje o ye na ye sia de o sa me de ni America kire me nuanom NDC for especially mo anyame be ye mwadum na maya manya appointment besrem minim say Kenny yen konya regional minister bi o ye very arrogant to say no wa ha no she arrogance can be brain na Ghana photo abetia Akufo-Addo meka asem we bi president Akufo-Addo ntina Bawumia lose election enye obia president Akufo-Addo nti ne we yinti eti mesre me nuanom a ye be mo appointment no say arrogance de say na me nua kan no we are arrogant ya na ye betina TV so ya bowechi because you see Ghana fan to me and my say ye be lordy over them sa na MPP for ye yo omunya to me no mo de lordy no mo behave it sa so mo ye nyame na ye hani over power na Jomama ye beating da de ne ye de power man ono ba be ye de biu sa kasa ni nyina na ya antan kasa e Ghana fo mu say to me na ye de ma ono ye say be ya hanta wa yeso esi be ye adwuma maye ni nyina ka ho eno mo lose nti arrogance de appointees a John Dramani Mahama be ma motu ya no isra mo ye be make sure say mo nye arrogant and the misuse of state money and also can and President Akufo-Addo na by lose election o man sika name misuse near the oh call no the ye crop for no be free do one MPP form free whatever me so no pacho eyemra me di ye adwuma ntimi so we dey nya but we dey mami na ya na over so oh agro na eni wudi tell me the time ya na so so ya ofa bibia serious me fan serious me ya adwuma o dey be phone line me da say there na o ase there why gangali beautiful 020 tani bie
0202 na woni esi ne dia ya na praise wo ka babo mpaya ma bibia kama ya twa muso no to na na praise ku po accident One to Abama. mantu 0202 0202668461 0202668461 momre mu na iye nkoye mo mpa se bibia be kama ka na yi yo de hyeso ye ho ebe hare ne hye ye bibia ye betan ye ho neteye bibia me ka se Ghana wo ho timamufo na to ne mre bia na politicians so mo fi so mo de ye bedi agoro na wo be ye de upo na 4 years so a e na on be kire wo say wo mo no kukurumoti no enu ni sir president Akufo-Addo na ma Yoruba o mi lucy o said you 2020 dia na di enu no eno e na be kire say yabufuo na MPP for amfa nkoto aba na ye papa John Dramani Mahama oba nyuma e na be kire so be sisa police na me akose 5 years to 10 years no we di sa wa bra o majority say be ya e be chance e di se fi abemu ni na mo ni nyuma e na be kire obi so be sisa police no e na 4 years so be toa so enye she sebi ye papa the Rollins kra no obi maybe no okoy enti no we enye news pacho what ya say the policy di bia betimi asesa no mo nsesa no enye hwe no nyuma ene beche ne ye ba betina ne ya ka odi wa ye nyina ise di oso be nyina ye be ka ka ne sa kosi 4 years na obesisa policy no wa ye ne tenyu wa ye say ohu odi na na do anya ade odi be ni ye ma ye. Hello, good morning. Good morning, Owapadaya. Great, me right here Rogan. Diane, ena no permecha oni wabejafo nyina. Nyina enjo so. Ghana na di nkuni. Ena ya tebe boye nuanom NDS for nso apaso. Ena ofata wakasa mmeni aje pa. Ofata wakasa mmeni aje na anopa papa. Now Diane, I did what I said the man I could do no friend you and the old kind of bow obey and the air shown. Diane oba ya constituency manson, the old manson too quick. Me NDP ni pa ba. On that few na o chen ko bia na me campaign yan. She ye woni ma bi o wa SCC we na ba to less emma both NDP ni NDP na. Ma emma NDP go to me am de say. On bet na abanya no sunti mu de mu ni ma be di ago. So mo yo mo ni ma yie te ro pata ani bre anopa nu o kan. Ma onyan ta bia mo kan free mu ka na mo nyo because any na ma NDP party na say e for because o be kana we bana se do manu anabe ni be dia grodia enso 4 years ndu e be mo wu se nya na di ekoko muti ko to abana no di nyakopo do ma beduru mo omo emma etirimude enyomo de no omo force no mo nya adwuma no omo ye adwuma na Ghana fo na e be to mo enye yo mo be yen na e be dwuma di omo di no e na be kire se Ghana fo de amane sa be show mo sa de be she that was it. Yes, yeah, that's Regan. All right, 0202688446. So I'll be part of the conversation. Pray. I can't see mama come up home in Sia na ye call and to also be to me afraid naka crown or the actual assume that any good citizen Ghana and now win ye near farm by one side of page. No me boom my Indian for my what's it? Hi, good morning, caller. Good morning. Good morning, my dear. What are Romanians to Kakra, my dear? Asantini, offensive abo. Asante man so yanko, yeah. Opata, entumo wakano wakata na dia me depa ne se waka se enoma Akufo-Addo anye nyina ombeto aso no. Wo mutumi ye saa de na, ndi so ombekọ pa wa pa. Ye metasa ayi ba bia ni kwa no, minister wo ba bia ni side wo mutumi metasa pa no. Edu afeli na me hwe military hospital ke pa John Dramani Mahama kupiti wa genkaji ye ma ye na transfer ni pati no ombakọ wa na do ba wa nkọ won no a mintu aba ma NDC da because ma to aba ma NDC na ma de nya mintu aba ma NDC da NDC ko ha the military hospital no na do ba wa Ashanti region na do ba na say the military hospital we to complete amata benka ye njuma against wo so because Japan you akoko bo nya de be ya military hospital no ya me da wa akoko tu mi tu that is the way ye because we be ni so waste of money no Ghana ye for global Ghana ye ba no man win ya so abrada kwa ti be giga be dem
So, John Roman, Mama, Nippers, Ubika, $1. Oh, you may be. So, now I've read the party because and the film that the party can immediately. Almost 2 1 more, but you yet cannot go to them. Almost 2 1 more. So, you have Mamma, Mamma, and that with them. Mental book, one woman, my people, uncountable. Better than Munu. So, then you put Abama, Nabana, obey no matter. I will be for Abama. That is what the normal people year. May I say last caller brother me a birthday wish ewa ha we say about where you saw Ghana say up to now we see ade there mama we a politician Hello. Hello, good morning. Good morning. Mira, what are mama no call you to an okay. Yo, I pay the boko. I am energy no more in America kakra. Matia. Na America kusi na ne say when a man na offer this year on the kasa en. Okay. Sa you know omo we no omo sunu boss no to tete. Omo ya ne kama na to omo tumi ya ne kama dia. Dey bia ye beto am ho. Dey bia ye beto am ho. Dey bia ye beto am ho. Okay. All right, thank you so much. Of course, someone is one made this so you guys say I want say when bravo no. One made this and you will be that. Tell me where but to us and you know my many happy I make her call if you're fortunate I can see mommy and some na ene oh me cameraman, me director, me bibia Adom best ene Adom birthday. Adom birthday, happy birthday to you. Bro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hooray! Hooray! Adom, Yami Shroud, Onyufra Dumu, Empa Dumu, Onywakuma Sadi Nina, Empa Emma. You are good. Mititi wa, Sinigina now yede, now we three. Oh, Vimeo, Mititi, yeah, rather, because I'm home and say, Namititi, no, and you, and you know, I have a great team. I mean, no more chasso, Nancy Nina, or something, on coming. Wow. I love you. Of course. Wow, so Of course. Okay. Of course. Me mama can't change. Okay. Me mama can't change. I know myself. Me want home tipa. And so me no mu trust me bana say ni na no. I have a great team and I love you. Why? Let me shout. Me do birthday. One can't change how much me do I start and then birthday. What's up? One can't change. Then I me do birthday no. What time I be do birthday? Let me shout. I say okay. Kanka wabana or me mic and I'm saying you say and champion no and you say yeah radin me na ma grono so ye feel e ma grono ye feel e ma ayonko fa no no don da won tem ntimi so wo do bi na ku o ye te kam timi ni twaso a na ja be na me bra wa bro me e ka me sa man to set you na there be pa de me na pa de ka me port wow party dia na be ni no fa nya bi sa ba so na ma se na akra me de beja etiefuo nyina ne se yesi onsum ye ni nipa ma obia na ya numum e wo dwoma ma participation obia se kire no na on kan de wo twasa no onim se na chia kira Diane wo kan se me das o man pani da akufo asebi o kan se tetumi be free won sa na ekwa wo no o kan so nya ayi ko for dia kire people sa president ko me dia I catch ya hwefo nyina enkanka asanteman kaka Ghana fo mesrew bompa ya ma John Dramani mama even though say one to abam no ndi a bi be kaw mama enkancho say promise bi a oye enkanka ma asanteman ye be ye ni nyina amen nti memma wo ren wo say wa party amba power and a project e wo Kumasi ani asanteman mu nyina sa project ni be wie asana ya chef for class ye pekra ye chef for class ye be wie ni nyina. That's good. All right, we stand for here. Thank you so much for watching the show this morning. Me on Fata.